Pozdrav poštovani gledalci i dobrodošli u naš novi video. Danas vam predstavljamo montažnu kuću Galija. Prije nego što počnemo sa samom recenzijom, podsjetit ćemo vas da se pretplatite na naš kanal i uključite zvonce za notifikaciju kako bi dobili obavijest o novim ponudama. Kuća Galija je tlocrtno kompaktna i predviđena je u dvije varijante, kao dvosobna ili trosobna kuća. Trosobna obiteljska prizemna kuća Galija sa dvodijelnim krovom ostvaruje fleksibilnost i komociju u ovako malom prostoru. Ovakav oblik dodaje dinamičnost eksterijera i specifičnost interijera ove niskoenergetske montažne kuće. Fasada ove kuće dominira jednostavnošću i na njoj se nalaze tamno sivi prozori sa svake strane koji su estetski prihvatljivi sa bojom krovne konstrukcije. U interijeru se ostvaruje ugodan i svijetao ambijent svake prostorije, a naročito dnevnog boravka i kuhinje. Široki lučni otvor spaja kuhinju sa dnevnim boravkom, čime se dobija na komociji i uštedi prostora u ovoj montažnoj kući. Krov je izrađen u čvrstoj limenovoj konstrukciji, čime se dobija visoka garancija na otpornost od svih padavina i vremenskih neprilika. Na vrhu krova sa prednje strane kuće se nalazi otvor koji vodi do kuhinje kako se para ne bi zadržavala u vašoj kuhinji. U ovoj montažnoj kući je moguće sprovesti svaki oblik grijanja, a njeni poprečni presjeci zidova garantuju čuvanje toplote i uštedu vaše energije tokom zimskog perioda. Ova kuća ne posjeduje garažu, a njena ukupna kvadratura iznosi 95 m2. Montažna kuća Galija je izrađena u fabrici, materijali se čuvaju u zatvorenom prostoru u kontrolisanom okruženju, eliminiše se rizik od vlage, hrđe i oštećenja od sunca. Svi dijelovi ove kuće se po želji mogu lako proširiti i nadograditi dodatnim elementima. Ovaj video predstavlja samo medijsku reportažu, nemamo ugovor sa proizvođačem niti reklamiramo bilo koga. Ukoliko vam se sviđa ova recenzija, molimo vas da ostavite svoj komentar kao i da lajkujete ovaj video. Ne zaboravite pogledati ostale recenzije montažnih kuća na našem kanalu.